Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9. This is Bright Light News. Maya pagat panapon, ining Bright Light News. PAMCHAM Chair Rene Romero irekomenda at dapat gawang 4-lane sing Tolaok Bridge. At para karing detalye, imunikal ang Eningaldo Pampanga Chamber Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM Chairman Rene Romero agawang 4-lane sing Tolaok Overpass Bridge king balen ning San Simon, Pampanga. Katukin niya ning anunsyo ning Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang magumpisa ng ening Pebrero a 24 ing pamipalarin king mesabing tete. At tatandanan ay nutos ng Presidente Bongbong Marcos ing rehab ning struktura kaibat ng limbog ning dake ning North Luzon Expressway inyang 2023. Amig resulta king matinding trapiko o Carmageddon. Kaugne niti atas na ning NLEX sing dalan dapat sukat ning mituki ing pamipatas king overpass bridge para king ligtas sa pamandalan ding mga ragula saken. Agpangkang Romero, welcome development yati. Anya sukat yang ikonsidera ning DPWH agawang 4-lane sing tete. Dagdag ng Romero, posible yating maging alternatibong ruta para karing motorista ang maglakbe papunta king eastern part ning Pampanga. At ako po, Joed Lacanlale, mayap agat panapon. This is Bright Light News. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Maya pagat panapon ning Dios po karing kay katamong kakaluburan. Ini po ing programa ning radyo ning Arkidiyocesis ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, anong nuka rin po. Atin tamong pamikatagon ban makiramdam karing burina pong idake ning kay katamong arsobispo misan po king pabulan.
At ding maulagang kapag masusyan po at kapabalwan mo naman patungkol king katamong kasalpantayanan. Abayan tayo po ing katamong arsobispo king kayang pamangumusta katamu kilog na niting meto nga oras a programa. Hindi po ichinsinugid ing kayong kakaluguran. At atuya po ngeni Kenny ing katamong arsobispo lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias at paboran tayo pong mamuge at bisan pa po, mamaya pong kayang greetings ne at pamipakilala. Good afternoon po. Good afternoon, Chin. Thank you. So, maya pagat panapon po, kaya kayo nga na kapatid ming Manalbe at makirandam kayong kakatamong radyo. Anya pong milabasa na January, ko po may kapunta kayo ng kakatamong radyo, uling meeting mi po, din kakatamong obispo na ng Pilipinas. So, at ko po Kenny at welcome kayo ng kakatamo pong RCA's Hour. Ako nang mag-introduce kayo ng kaya, Beta. Okay. So, niya pong papunta ako kayo sa ganan kayo ng kakatamong kapatid, Brother Rene Galang. Iya po yung kakatamong pamuntok ng kakatamong Archdiocese Council of the Laity. Sabi ko, masanting makyabe kaya ako. Banta, magsalita ka po, taya ako. Hindi po, introduce niya naman ni sarili na. Maya pagat panapon po, kareng kaya katamong makirandam at manalbeking radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, WVL 91.9 Bright FM. Dakal pong salamat, Apondong, at mig-gate crash ko kining kaya kayong programa. Wala mo talagang ingapong Ginoo potang mag-obraya talaga. Actually po, at yung kini nandin para pisabihin niya yung king daratang election, may pahintagon pala kaya beya keng topic yung ining kapanapon niya ay nagkat na ako pong Apondong ne Ma'am Chinchin. At mapaminto ko mo no po. Salamat po. Opo. At ayan po ne, makaswelo tamo po at abe tayong pasibayo ni kay katamong arsobispo at kumustahan tayo po ne, huling karening may labas pong bulan at paruminggu, may babalita la po rening dikil karening updates karing suffragan dioceses na po ning San Fernando. Anong nukarin, ini pong Diocese of Bataan at Tarlac, Archbishop. Ayan, may bawas po yata. Inkay kayong kaya. Inkay kayong workloads. I hope so. At masaya ko pong babalita kay kayo na rening adwa, karing kay katamong awsan tamong suffragan diocese. Impong mo rin nasabihan ng suffragan, kaya betala po kaning kay katamong awsan metropolitan province, impe ka balamo mo mag-coordinate happening arsobispo na ng Pampanga. So rin pong kay katamong suffragans, dioceses happening Tarlac, Balanga, ang po yung iba. Yung iba, ito niya pong obispo. Then pong adwa, yung Tarlac, ang po yung Balanga, alala po, ngayon may ka-obispo no kanyan. Kaya po kin Tarlac, may nistolya po yung obispo ka rin, dati ya pong obispo na ng San Jose, Nueva Ecija, lumipat siya po kanyan. Apong Bobet po, Bishop Bobet Balyari. May nistolya po kayong March 27, alas 9. Kaya naman po kayong Balanga, kempong March 1, alas 9 mo naman, install kayo po. Yun naman pong midalakin, ya po yung peka manibala king Quiapo Church. Quiapo Church. Yung rector po. Rector, Father Jun Sescon. At more din niya pong obispo kanyan bukas, King Cathedral. So, tumagon kami. So, panalangin tala po na sana dining obispong Bayo, karening adwang diocese sa Reni, at mantabi nga pong kinulalo karela at sumulong lalo yung kayang pamagari. So, ita po. Archbishop, anting pamipalinon, den kay po, dakalaring mababaligo, balara, ining babaysiha, under ya karening suffragan dioceses tamo, neng malapit yan dake ne po neng Central Luzon. Pero ining Nueva Ecija, makapailalam ya po keng... Actually, yung kabanatuan na po San Jose, Nueva Ecija, kaya bela talaga rin king North. Pero po tang mag-gathering kami, huling malapit lang, Makiabela kay kami. Makiabela. But when it comes to
bala mo itan talagang nukar la makayabe, makasakop, King Kyle. Linggayan la po yata. Linggayan Nagupan. And siguro, hopefully, later on, baka siguro i-group dalang kayabe mi. Ay, ito po. Kasi mas malapit laki niya. At dakal po salamat Archbishop at bayo po yan bayo tayo po umpisa nining kay katamo nga pamagkwentuhan kareni po nga makabili tamo nga kutang kang Archbishop karen pong bisang makiyabe king kay katamo nga kwentuhan at karing atin pong greetings o nanuman po aburi yung ikutang king kay katamong Arsobispo, mag-text kayo mo po. Karing kay katamong text line numbers para po king Smart 0918-351-8282. King Sun naman po 0942-357-4268. At makalive tamo mo naman po king Facebook. Munta kayo mo po king page ng Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At pakibanggit yun rin po, ingke kayong parokyang kabibilangan, Ban Kanita, adi ng taya naman pong maya pa oras, ingke kayong parokya. At pakifollow mo naman po, ingke katamong Twitter or X account, king username at radio_ASF. King Instagram naman po, at ASF Radios. At para po karingke katamong advertisements, you may send your inquiries kingasf.radio.mktg@gmail.com o kaya po mauso mag-text kayo karing numero 0949-609-5478. At karen pong bisang mag-donate para king radio ning Arkidiocese tamo, malyaryo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita tayo karing aliwa pang tao atin tamong radyo makasahop king kekatamong biekasal pantayanan Ban Kanita lalo la pang dakal ring kekatamong kakaluguran. At magumpisa ta na po ngeni king kekatamong komustahan kayabe ing kekatamong Arsobispo. Archbishop kaniti pong may pupus 129th CBCP Plenary Assembly ne po. Kambe na po ning meto nga pastoral letter ating titulong may pag-asa pa ba ne po. Mi palwalya po iti in connection po kening sa celebrate tamong Jubilee Year of Hope. So apundong nano naman po ing laman na po niting sulatay iti. So Jin, muna salamat at abanggit may ni. Metong yung karing masanting minggewa, anyang may pulong kami ring obispo, yapining linawin kay katamong sitwasyon, may kirandam kami karetan taong makibalo, lalong-lalo na itang tungkol kay budgeting, makayan, etc. Po yung analysis da kay sitwasyon. Kaya ba na ita, abe-abe kaming may nalangin, may ngadi, may nahimik, linawin may yung maliliari. At ketang kay kaming pamitipon-tipon na ita ting sabi mi nano la rin sitwasyon tamo ngayon na yung kaya bala mo ibug na kang mapundi, may bug na kang mabigo. Okay? O rin din kay kami linawe at of course miyaya liwala din kay katamong kakit and during that time of course yung peka makayang balita kanita itang kempa mag-budget. Bala mo, heretic yan itang kain, tuturunan ng constitution. So, keng ekonomiya, mga kakita mo itang climate changes, nakalamang sira, kapilan pa mo, linto na naman ining king napo na tao, nakadwa, king Palawan. So, itang pamamuto dan tanamon, ita, may kain naman dugureng tao, itang baha, grabe. So, iyan. Kay ba't akita mo yung panyalwan, bala mong mitas na mitas, kapilang pa mo, yung kuryente ka, no, mitas. Kaya di po yata, king spell up ko. Mitas ata, king bulan, itang makanyan, Kay ba't akita mo naman, king seguridad na ning kay katamang bansa. Kaya ning, lalong-lalo, yung pisabihan kay West Philippine Sea, dito dugong fishermen, balo na ng sinabal karelang barko na kay ba tinatadala retang their malam from international kail natadala dugo rin ng manasan na rin itang makanyan na mismong party na nining kakatamban sana kay
ala pa man itang kasiguraduan. Kay bat, keng communication, keng akit tamo kay nalimbawa, ing kalaraman, potang akit mo yung balo, na ano talaga yung totoo, lalo na dugo, rin alwatang kapat at mga biktimala, akit naman yan, pasan forward potang kay, dudurot. Kaya pala totoo. Fake news po. May itong kay ko, may pamulala ko, kapag naman ako ikit-kita, ating madre, sabi ng mga kanyan, may bisita laki katamo, kay ikita ako. Obispo, bakit po ganun, bakit ganyan? Nabibigla kami, bakit nag-resign ang Pope? At ang Papa ngayon, si Cardinal Chito, Sister, tingnan nyo yun. Ano lang yun sa ilalim nakalagay for entertainment only. Of course, kaya ginagawa yun, kumisan, because of money. Money, opo. So, tanggapan tamang po tali, nakasikan ngeni, yung greed for power and money. At uli na niyan, napisabihan ngayon nung tutuya, basta manakita niya yan. At tita mo, ba't ang kakita mo yan, mga biglata mo. Recently, sasabihan mo, magkasakit na dugoy kaya kata Santo Papa, isundo tayo Pampanga, di kaya akit mo, wala mo pete, dan Wabi mo, actually, nahapon mo naman, abang magkay ko kening Facebook. Eko balo nung isipan kong may yanguyabi o wali, pauli na nitang caption na bala may sensationalize siya na sinabi ng makanyan, may rest ya kanu ketang benging ita. O nang imburida mo palang sabyan, bala mo may salese yung bagya pakiramdam. Anya rin mag-comment, kutang da, nung bang ining Santo Papa, nano nang may palyari kayo. Pero itapin po, agpang karening updates tamo, Archbishop, ne po. Although chuya pa mo rin po king critical condition. Pero ikwa na pa pong memye kayang message this morning, ne po. So, yung kaipin, kareng balita, sasalese, medyo sasalese. Kaya ba't akit mo? Mag-rest in peace niya, napakita ka. Ita nga man mo, Chinchin, na i-sensationalize din yung balita, bantang manikwalang makahatak lang manakitan. Meto nga masanting siguro po tamahan yan, lawan day tangking Vatican website. Yes. Karin. Uli kasing yung masanting nanini, although pisasabihan pinining madalumdumay ni Malyari. Pero meto nga kita mo naman na makaibiye kay si kanan kay katam. Potang harapan tamo yung kay katang Canaan. Yung papa yung sinabi na yapin itang i-update la rin ganaganang talasal pantaya about him. Na kaya katamo nung potang masakit ka, yung buring panya biyan. Kaya balitan na mo, makaburol na ka makanyan. Yung papa, update the people. Which is encouraging. Ne? At balo tamo naman, wala namang malakuang kay tiyato. Ne? So, ito siguro, pata pong kakitala rin, kay may bugtang masiralo. Binalako kapag-asa. Kaya beke, nalimba, pisasabihan, pera, budget, makanano kaya atin, check and balance ka rin pera tamo, makanyan, potang kay gagamitan dala, keng ewstong paralan, keng businesses, makanyan. So, yun nga kakita mo na madalumdum, may bukang masiralo. Nang kayang maging bunga na niti, mo na mo pansin, bala mo, na kayan. Maging manhidta na mo. At itang makatakot, potang mo napapansin, potang yung nakamabagabag. Pero kaya kami nga bayambi pamigunam, akit may busal na nining dalumdumay ni, sinulat may pingkeni, may pag-asa pa ba yung sinabi mi? Well, lawan tamo. Naning malilyari, manakit kayong halimbawa na ning pag-asa, glimpses of hope, pami, nalawenta mo. So, adita naman nakakit. Then kaya mo mapopokus itang negative, pero atin mo rin malyari. Halimbawa, atin pa naman leader natin prinsipyo. O tangakit mo la na makananong tataguyod da, yung karelang pamamahala, na ating prinsipyo. O tangakakit tala rin ating pampag-asa. Sabi siguro, yung kanitan tagal yung presidente kain, o Ileni, may biyela kain rin tao, makanyan, So, kita mo ka rin, ng kahit yung makasikan loob. Napin, lawan tamo, nano la rin makasikan loob. Nang kaya, atin mo makasikan loob ka rin kaya nakan,
Yung kaya negative tapan lalawi ka rin kayanakan, bala mo, yung lalawanda mo, paisisimbi. Pero, potang manakit kang kayanakan, yung professionals na yung kaya, baro-baro mong pera ratipunan dala rin, potang kahit yung mga ilangan, so pandala, limbawa, ako konkreto yun eh. Kangapon ching at yung sinawap kanita, I think 2 years ago, binles kaya kasi itong water system day. Kaya taking pitpid. Aking pora po. Deng aita. Aita po. So, akasabi ko laretang kaibi, alam mo bisang magpakilala eh. Kaya nakanla, kay ba't young professionals, ito yung kahera. Titipunan dala, si share dala rin karela sweldo. Kaya lalo yung dala rin tating projects ka rin, poor, marginalized. Kay ba't magkailang projects. Kailangan makakabit na donated by. Itong makasikan loob, itong maka-challenge mo rin. Pag-asa po. O karing NGOs tamo or civic organizations, atin mo naman sa sawop. At kay ba't nanita, akit mo, ela man papakilala. No string attached na po. Anonymous son. Patang akakit mo lang makanyan. Medyo sisikan ka naman loob. Karening kay, initiative na rin karang local groups sam nang kahit muntang adila palang gagawan masanting alam mo bubulad pero when you chance upon them itang loan mo na ating palang malilyari kay ba detang ating mo naman magsakripisyo kaya karelang bien kaya be mo naman kini yapining karing kaya katamong although makakain bagya at chula abroad, lakwandala rin karelang pamilya, ne? Kaya kit mo, how they give themselves. Kaya tang magsakripisyo bang kanita, dening karelang kayo. Kaya ba, ding aliwa, potang at chula ka rin, they look up to them. Kapilang pamuti ko nga sabi, mga alwala talaga rin Pilipino, burida lang ara. Huling aliwa pat na magservisyo. Although, it's painful, makula, pero akakit mo pa mo rin itang diwa na ning panga Pilipino. So ano lawenta mo, inke kaming punto keni, yapin itang puta lalawenta mo ining malidyari, eta mo masisira lub uling ating pag-asa. Ating pag-asa, bakit? Yung pag-asa tamo, eta mo magdepende kay ngagyuta mo. Uling na magdepende tamo mo kay ngagyuta mo, ay talagang masira ka lub. Magdepende tamo ating hapong giba. At ining kay Santo Papa itang kaya sinulat na hope does not disappoint. Yung kanong pag-asa o kapanayan manyiralo. Bala mo makalanggana. Noon ining hope ay ni binyena ni nga pong Ginoo. Of course, lawin me, itang peni batanan ni ninggewa na ni Santo Papa, yung kayang letter. Agi may iba king Romans 5, chapter 5, verses 1 to 6, and then sunduya pa kanitang kakitang 8 or 9. Agi mo ka rin, numakanano sabihan ng San Pablo, kaya kakatang karanasan yung kaya ting kasakitan, afflictions, makanyan. Pero inindanasan tamo ngayon ni, dala na katamo kitang endurance. Itang tibe at tiyaga. At kainin tibe at tiyaga tamo, luntoy tang katang karakter. At katang karakter ay ta karinu naman sunlag impag-asa. At impag-asa ngayon nga naman kanya San Pablo, makasira lub. Uling, manalumpa kanya ketang lugod, apig kalub na ni nga pong Ginoo, kimpuso tamo niya pinimbanal Espiritu. So, nyapin, makasira labuling, po nga kahit tayong sitwasyon makina, tamo yung tagyo, pero agyo na nitang may hawake ka tamo. O iting panagkat may niya sa po nga kahit tayong makanyan, okay, kahit tayong sitwasyon, bala mo, ala ng panayin, but we can always call upon God. Anya po siguro Maus itang king terminong kapampangan po, limbawa po, dara lang kang kasakitan, kaya ba't sabihan mo, mamagasa ko. Di ba itapong king English naman at every end of the tunnel there is light. Mga kaniting kakain. Tang mamagasa ko na datang ingaldo, in spite na nining kasakitan na daralanan ko, ating kanawan na daratang uling mamagasa ko. Wow. Kaya kami ganda niyang mag-aral kami kaya theology.
itang mirasta mo kaya itang limit situation, Sarah. It is in this limitado sitwasyon, karin tayo kaya raping apong Ginoo. Ne? Kaya itang limitado sitwasyon, karin mo agagana ka. Ingapong Ginoo. Diyan din na mo ating mete. Nakadalumdola mo, may salbag nga nga gana-gana. But then after that, mila ko itang paldas niya, lukas paldas. Huli nga kita mo. Siya nga pong Ginoo. After some time, kaya itang dalumdom, kaya yung palto. Nga pong Ginoo. At ito, kasanting namong na balaming bottom line na po, ating kapanayon king lugod. Ano po ne. At masanting nga naman pong panagkat na dapat itamo ngantang mamagas sa tamo laban king pag-asa. Po, bantalon tolerate ang glimpse of hope na amanwa na po niting circular o ini pong letter na pepalwal na po ning CBC. Saka ita sabihan ng pundong itang dalanan mo, kailangan mong dalanan ite. Banta lunto itang karakter mo. Wow. Kasanting na nita. Part nin, itang istong kaipin, karetang daralanan tamong kasakitan, itang milalako tapag-asa. Ngayon pala retareng makasawap kaya katamo para lunto itang pag-asa niya. Yes. Ating pingkay kanita, ating metong na image ginamit itang resiliency kaya katamo. Then kanong gagawan dang bangkaon. And then bangka nga ni fiberglass na lang Pero kanito retang bangka, retang margula tanaman. Detang gagawan dan tanaman, ay bangka, tanaman, detang kailele dagat. Detang sapul-sapulan na laningangin, bagyo, makanyan, matibela rin. Detang kay po ne, retang troswa. Huling may sani na lang king danalan king kaya mo. Tsaka matibe itang hangin, matibe. So itamo makanyan. Anya kami lalako pag-asa nga. Yan yung kami didinan opportunity to go through the afflictions, mo kanyan. Hanggang kakitang paisisi. Mababawayan mo po na. At yan ang gana king kakumusad. At ayan po, moving on na po. Dakal pong salamat Archbishop. Ini pong kekatamong pangaduang pami kwentuhan ne po. Makabiliya pong magawa king kaduang pulo tadwaning Marso, ini po bayuya in First Archdiocesan Assembly of Internal Auditors. So, apundong nano naman po yung paintunggulan na niting pamitipon. Bala mo yata, pisasabyan lang kay Renny Mong. In totoo na nini, kaya ning kakatamong diocese, of course, patse, may dalayang meto nga pari, kaya meto nga parokya, choy ka rin nas katiwala. Makanya mo naman, detang kayabi ka rin, mag-apostolate, susuyo, may dalala naman ka rin, katiwala. At magtiwala kay katamo. Napin nga pong gano'n. At pa magtiwala na kay katamo, nandun yung material things, but also, detang kay katamong kagiwan. At, yabi niya nalaning nga pong gano'n rin, pangkanita, ilang kaya katang gamitan, kaya katang kasiwan. At syempre, balo tamo, anak nakatamo nga neba. Ne, itamo perfect. Neng kaya katamong pamangamit kanita, karete, not necessarily intentional. Neng kaya, tamong, tayo balo, kamal yan yung makanyan, balo, nung tuloy-tuloy ito. Kalupa na mo nung halimbawa, itang danum, paranum, hindi may itong kung gagamitan na kaya, paranum. So, ining paranum ay ini, ay may apansinan natin yung busbus. Ang gabutan ba ng tali, bako tala ng daratang danum. May sira ni karina pupunta ita, makanyan. So, ining role, daring auditor, siya pinitang lawenda, bangkanita, na makananong dining pagpigkalab na nga pong Ginoo, makanala magagamit. Siyempre, halimbawa, ikayo pong lay, laiko, at din kaya kami nun mag-donate mo naman. So, nung ka rin lang miraras din. Nanin para sanda. So, kailangan, atin mo naman mag-check. At din ing panlalawe tamo ka ring auditors, potse mo tayong auditor, nga ramang karugan na ka. Bala mo, nakuha ta pagtiwala ng obispo, nakuha ta pagtiwala ng pari. No. Doon at chula ken man sumaw. Huling, okay,
mapalyaring ing pamangamit, okay ne? Walang problema. But is that all? Kasi kailangan mo naman ng development. Nya po tangikit, dama kanyan, well, it's good, but it still can become better. Tama kanyan? O, potang kaya na nang gagawan, makanyan yung pwedeng gawan, lalo yung pang mas masanting. Kasi pota, akit mo, yun yung pamangamit, okay, makanyan. Let's say, for example, kaya parokya, dotong mga ilangan, at panay fundraising, is that all? Batang aki mo la rin yung programa nga rin. Okay la, ala na manutang yung parokya. Pero kumusta lang ka rin, ay improve tayo pa. Makanyan. Yung parokya, okay. At yung scholarship ngayon ni Adwala. So, bano, 20 years na Adwala pa mo rin yung scholars. Tang makanyan. Sample la rin. So, nyapin, yung masanting na ninining First Archdiocese Assembly of Internal Auditors kayong parokya, then yung auditor sa rin, ilang kayabi na nimpari, bang kanita itang ma-prepare a financial report na monthly sa submit dala king chancery, di na lang auditing. At naning gagawan, makananing gagawan. O yan, king March 22, ito rula. Sabihan po ba? Pero sabihan na lalambalo. At tinalambalo, masanting siguro makapag-contribute lang naman, kitang kabelwanda. Ngayon, retang aliwa, pamakanyang karakaling karelang balo, o limbalo mo naman, kayong parokya, nung talagang gumamit ka retang first class auditor, so you have to pay. Retang talagang babayaran po. Chula ken, banta, may dagdagan. So, yun yung opportunity to gather, aliwa itang di nantala, bala mo itang mamiyayang biyasa. No. Noon ay gather mo la, uli nga pong ganito yung binye karela, kaya tampa mag-gather ita, they contribute, they exchange views. At nung naman ng Ibiena, nining mani muna, yung kaya katamong Archdiocese Internal Auditor, Mambel, pong kayabi na, makadagdag kitang karela. And hopefully, maybe later on, we can come up with guidelines. Banta po tang impari, datang niya ka rin, makuya man nini, may brodya or wating guidelines. Nanong gawa na. Unified ya po na guidelines. Hopefully, makanyan. Sharing of best practices kayong auditing system na ng parokya po na. Tsaka nakasanting po, halimbawa ako, parishioner ko, kakakit ko yan, present dalawa rin makanyan. Ako. Totoo po ita, Bishop. Reng tao, lalo na po, malambat na ako leader kayong parokya, kayong experience po, makanita. Istong reng tao, reng parokya, reng sasakupan mo, akakit dang malinis ka kwenta. Ampong mo ka rin la pupunta. Napong kaya ning pamaglob kayo. Tsaka kaya dala rin, pera dala. Pera dala. Dinalan lang kikatamo. So, ako aga nakako niyang brief stint king assignment ko ang tagi Lourdes Heights. Patse Lunes na kanita. Typewriter pa. Typewriter. Hikay ko, gano laretang kang contribution, collections, etc. Pati kanako. Chulangan ka rin. Nukala may gastos, nanin party rin katekista, information, etc. Chulangan ka rin kay post kita. Monday. Every week, papalatungan kita. And then, anyang after siguro mga 7-8 months na ako, I required ding chapels. Nagawa lang makanyan. Nya, potang halimbawa, makasawa mo rin, patangakit mo, halimbawa, mag-zero lang makanyan, o sige, kaya kayo niya pa yung stipend. Nakakit mo. Makanyan. Makapakibat kayo po. Tsaka rin tao, akakit. Maragula bagay itang akakit na rin tao. Malilikop lang masaleser rin pera. Tsaka very important as a steward, as a shepherd, kami ating maulaga. One is information. You need to inform the people. Pabalo mo ka rin. Tawitan, sukat na nga balo. Itong sukat na nga balo, nung karang midadala rin. Makanan mo la rin. Lalong-lalo na itang, mag-contribution tamo para kining atintang paggawa. Nga rin Then tao mapupundila po tayo halwa itong may gawa. Makasirang loob.
Karin po kanta mag-arise tang bala different issues, Yes. nemo. Na bala mo na nengkay maging rason ning maging watak-watak ning metong nga parokya. One reason ita pong keng finances, king pamag-audit. Ating kung akautos sa pari, uling malambat na ako pimpong magkay. Ingutos na ka na ako kanita, dapat monthly, as PPC coordinator nga, mag-report kang financial kareng. Keng kay, di na ako pong slot talaga, kaya rin ng misa, o rin yung i-report mo nga ng mga kanita. At po tang uling aware la rin tao, tapin sabihan na nga pundong na, himbawa, may fundraising kami para keng bubong na ning pisamban makanita. Potang tutuki kang pagawa, saguli rin tao, pakibat lang. Tsaka tang appreciate dan na balo dan na retang pera dang ipipagalandoro gureta. Tsaka Trust na. trust. Transparent ka makanita. Yapin itang spes non confundit. Itang karelang pagkasa, kaya masisira. Dulog yung pamurin yung At syempre naman mo ping paintungula na niting kay katamong First Archdiocesan Assembly of Internal Auditors, itang manyalupsupan na napin o itang mga mangutang yun, no ka rin lamiras din pera. Pero syempre, ita pong kay katamong accomplishment ning common goals tamo. At ita po itang pamipasanting king kay katamong parokya. Ang popang itang establish tamo pin itang connection, ang popang trust. Oo, tsaka akit mo rin ka rin, limbawa, ako na kaya patay mula rin financial reports. Pero gana-ganangan mag-submit na. Kaya pa-analyze ko la. Hakit mo, makanan relino, within the first 4 months, ka rin yung parokya nga rin, nung pilala mo rin. You can analyze. Pala kaya akit mo atin parish na talagang deficit lang. Watang makanyan. Kaya after some time, ating namang lunto. Siyempre po tang kakit mong makanyan, itang appreciate mo laraman din pari. Kitang karelang gagawan. At saka, kaya kasi kakalingwan da na eh. But of course po, tang kalingwan mo ito. Kasi, mula in-inform din tao, kitang dapat na nga balo, then ating space. At itang space ay ka rin laluntor, itang sabi-sabi, allegations. The same with media. O ang ating milyari, mo sinabi na itang dapat ng kay katnuan dito. Kailangan magkay na bala mo, mawala na nga pong kwenta. Kasi di itang sinabi ng Archbishop itang sana, limbawa, inipin na gathering daring auditor itang potay isipan daring aliwang kay na bala mo magpulis ka karela. Pero papa-analyze na mga kanito, siyempre, lalo na yung tatang na ng Archdiocese, timo, ating parokya mangailangan saop. Yes. Akit may ka rin, mga kanito. So, IB ng pundong, itang nanong itang pwede ng idake, mga kanito. Di ba? Tsaka itapin, potang abe-abe, mimisip, manahimik, makirandamura man kayong espiritu, itang pamamaralan, alangan gay pamamaralan Nyapin, pamaging mapamaralan, bunga ng grasya. Nya po itang sinurrender no ka. Ala na ito, pero itang ikatutok ng itang pamamaralan, uling, papalyari siguro, embal ng gawan mo, pero ating aliwa po. Ating kapangaluang kayabe because we journey together. Metong siguro masanting akay ko kayo. Like for example, din kay katamong kareng schools tamo, diocesan schools. Din kay katamong directresses, kaya na lang yan ni Lane Misawab-sawab la rin. Yan yung pandemya, misawab-sawab la. Kasi nung alay ito, ikandili. Wala makamukmuk ka man. Ating kang kayabe. Tingnan kayabe, misawab-sawab. So ini, umpisaya pa ini, and I hope, nga pong susuga na kitang kakulangan, banta, susulong
impamangamit keng grasyang pagkalob na kay kamo. Wala mo, Ma'am Chinchin, ka talaga milala ko pag-asa dapat. Oo. So, yung kaya katamo pong pinaka-amano yan yung banwang ini makasentruya king kapanayon. King pag-asa. So, Archbishop, karagdagan pong details, kaya ni pong kaya katamong Archdiocesan Assembly of Parishes, shrines, nepo, institutions, internal auditors or reviewers of financial reports. So, ini po kanyang March 22, 2025, aldoya pong Sabado, 7:30 a.m. to 1 p.m. ya po ne. At ini maganap po ketang Arsobispado, Old Chapel, San Jose City of San Fernando, Pampanga. At atin pong paganakan po, kindly submit po kanu ing lagyu and contact details ning kayong respective internal auditor, King Archdiocese Internal Auditor, Miss Belina S. Katigbak, through the following contact numbers po ne. Ing kaya pong email account, katigbakbelina@gmail.com or Belina Singyan Katigbak, King Messenger ya po ito. O kaya po mag-text or mouse kayo, karing numero 0932-672-7167 para po King Sun Cellular at 0995-478-2136 para po King Globe. At yung tamo po circular kanyan and I hope then is circular sa padala especially for, halimbawa, for the parish community. Nung nga kabit dala kitang parish bulletin board. Banta rin darat ang kakit dala reta. Yes. Lawin nyo lapo ka rin. At dakal pong salamat. Ini pong kay katamong tutuking kutang. Ayan. Kay katamong brother Rene. Talagang mag-share ya po kayo ni. Isto po nga atin tamong halalan king bansa. Makisan metong ya po ing PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting. King pamagbante po king kay katamong eleksyon. So, nanong pa po ing papel agagampanana niting PPCRV. Okay. So kini pong kasalukuyan nagagawa na ning PPCRB ngeni, pubuan mila po ret ang awsan tamong municipal coordinators balang balen ne po. So so far po almost 90% no po reng balen ketiking kakatamong archdiocese na atinang municipal coordinators at luna lamo ret ang bubuan mingkay. And then, karening municipal coordinators, ilang makipag-coordinate kanyan, karen kaya katamong kaparian para manikwalang parish coordinators. Kasi ing setup na po ning PPCRB, so atin tamong district coordinators, then municipal coordinators, and then parish coordinators. Kasi rening parish coordinators, ila retang makipag-coordinate, karening volunteers tamo, kareng balang parokya. Yan po ketang nano yung gagawan na. So kayang kasalukuyan maliban ketang pamaglawe kareng maging volunteers. So babalang kasandan minalangeni retang materialis sa gamitan tamo para kayang voters education o awsan tamong empowerment yan. Kasi through education i-empower tala rin yung kaya katamo maging botante. At itang dinagdag ng pundong anyang kaya tawling APCSF meeting itang voters discernment. Ne? So baka nito kitang discernment mo naman luto mo rin ka rin na may empower la rin kaya katamong botante. Lalo na ngeni, kalupa na po itang pisasabihan tamo kayong social media, aliwa-aliwa na yung aliwa-aliwa na yung gagawan da rin kandidato para sabihan da, makanini. So, nano talaga itang kailangan tamo. Ne? Retan talagang nino ring karapat dapat tamong pilinan bilang leader na ning kaya katamong bansa, rin kaya katamong probinsya, rin kaya katamong munisipalidad. Tsaka siguro, metong kong idagdag yapin itang voters discernment. Uling metong ya karim paka di na ng pansin, paka timid ng kaya katang Santo Papa yung discernment. Pamigunam. Etamo kalupa da rin animalis, patse yung aso, inatsanan mente na, peksag panganin tambing. Kaya mimisip pa. Pero itamo, mimisip tamo,
At mikugunam tamo. Uling kayong pamibiyabiyay tamo, kaya betay nga pong gano'n. Halimbawa, rin meto nga tao, sabihan na, Pache, binoto mo ko, di nanda kang makanyan, di nanda kang makanyan. Pero pamo, nanawari, inta talakaranan in tatagalay ni. Para sustentuan na ako, ako mag-obra. Naning panlalawi na ka na ako. Makanano na akong lalawan. Tao kung Pache, di na akong pera, okay na ita. At ako naman buri ko ita, makanya nilalawi. So, Pache, yung metong tatagal, na politiko, akit mo ka rin, naning prinsipyo na. Kasi kitang kayang gagawan mo, akit mo nan, makanano kang tuturing eh. Totoo po ito. So, kitang gagawa ng makanyan, alimbawa, ing metong metong tao, ing turing mo kaya, dirinan niya ang pera. Makanyang ka talaga. One time, kaya kalingwan nining binye ng halimbawang karanasan, kay Kong Randy, kapatid na nga pong ambu. Minsan ka no mag-drive yung ating sakin, kayong sakin na kay bat ating meto ngayon na magtindang kay nanulagyo ini. Bulaklak. Sa Pagita po. Wow, kita nun siya. Magkano? 20 pesos yan na. O sige, di nanda na kang 20 pesos. Eko-neko na yung bulaklak. Ay, lipuan na ka no. Diyan yung ko, magtinda ako. Magpalimus. Nagtinda. Sabi naman kayo, mga pakanya niya. Dati yung aldumasan yung prinsipyo ng anak kayo. Bala mo kay katang, patsya dirinan may makanyan. Naninturing na kayo. Itang naning panlalawi na kaya ka na. Yan siguro po, ikayong kapatad na mag-boto, lawan tamo po ninuita mo, nanindangalan tamo. Kasi nang kayakit mo, atin lamo nga sabing bagyami mimwa ka. Bala na, utlalat siya na ako nga na, makanyan, o ba't po tang, bakit ditang sagpangalan, tangagila, makanyan. So, lawan tamo po, makanano rakatan tuturing, makananda katang kakit. Uling tao ng ating prinsipyo, tatagalyan mo, puntala na ka makanyan, nakagawan bala mo, masaka kaya. Masaka kaya. At, yung pag-asa tamo, mo kayong pera. Kayong pera. Yung binyan ko pin joke kaya tangal doon, it's a joke. Sabi ko, yung pera, yung lugod kayong pera, yung yamot na ning kasalanan. Kako yan. Original kanya ni Saint Paul, kaya sulat na 1 Timothy chapter 6 verse 10. The love of money is the root of all evil. So itutunan nini ako, deng minunatang pengari riebang poyadan, may kasalala, uli na ng pera. Kaya may sabi kami, bakit hamong tinuwarin pera kanta? Ano naman kanyan? Aliya ko yung sinabi na nga pong kinong. Deng ganaganang bungang tanaman, Ken, malyari kayong mangan. Pera, at silibuta da. Pinili rate ang pera, kaya libuta da. Pera yung dahilan talaga. So ita po pakatimid kita, kaya pamigunam tamo, migugunam tamo, imbasyan yung pamigunam, ako apong gino. So, inintao ngayon ni tatagalya, makanano na akong tuturing. So, kitang darapta na, akit mo na makanana kang tuturing. Nang kayo po kareta pong makantang acts da rin kay katamong candidates. Lalo na pong yan babalugbugan ko dakal no puring maglista. Maglistang lagyo po. Kahit dobli-dobli la pa At kaning makanining kandidato tinga paketang metong. So, nang kayo po kasi ring tao pa pera matulala. Pero we are unaware po na masyado na pong madedegrade. Again, ibalik tayo kitang pag-asa na. Bala mo papaltoda, ako yung pag-asa mo. Yes. Ita mo mamasa tamo karela. Pero sabi na pinapundong yung pag-asa makakaay keng pera, makakaay keng tao, keng ngapong gino ka rin niya Tsaka masanteng na nito, nung nukar niya makataya, makatanam yung kaya kang pag-asa, o yan yung kaya kang kakalupa.
Yung pag-asa mo yung hapong gino. Yung nga kakalupa mo yung hapong gino. Anyari tang kairet ang tatanggap pa po. Pamasa karetang kay. Matulala po uling king panlalawera, ing pera, grasya. O nang magkatalo po, ketang nung ninupining akalupa mong tanggapanan mo, ketang mamye, ketang pera. So, ngayon po, Archbishop, abang gitaya po itang voters empowerment. Kasi sadya, ingawasta mo, voters education. O nang at true na po itang pamag-educate. It's just that eya po may empower. Po, uling ikatamo as from PPCRV, kanita mo pong media, we educate people po nung makananing istong pamagboto, makanyan. O neng ita pong papaladtamong information karela, neng kahit talagang etamo balo na nung paralan ng gawan tamo banta kaire pong masalese atanggap deng masalese nya pong yanitang empowerment yang sa sulong tamo na po. Tsaka banggit may itang information kay tinimid na naman ng Arsobispo itang gamitan tala rin kaya katamong Paris social media. Bang kanita makapagkaita lang timid ta karela talaga itang tutu na kay anyway, lalo nang yan kining panahon na ini at lalo na rin kay nakan nung karakala balong paralan kareng Instagram da social kareng media platforms social Facebook makanita palagi ko yung Archbishop mag TikTok yata abang gitning TikTok nandin papa-utilize then kaya datang in-invite tamong kaya ito yung paggamit ng but positively positively and malyari mo naman itang you can get some data data about these persons naiya mo make sure then yung sources mo legit lang so nanularan track records na ng tao ngayon mayakit la rin kadwa lawan nyo naman I know publicly akit mo ka rin nano yung asahan mo kay congressman, governor, senator nano yung karelang daraptan kay ba't magkano sweldo? Ang track record. Natsula rin publicly. Actually, Ma'am Chinchin, metong pakareng panigobra na ng PPCR being in coordination with COMELEC. Halimbawa, kening Bandan District 4 at inong schedule kay candidates forum karening tatagal dang congressman. Kasi adapin rening volunteers tamo, magobra tamo, rening coordinate, magobra tamo, oning ilan po tangkay ilan na naman ilang lumpot so dinantalang kay itapin voters empowerment dinantalang pagkakataon rin tao na gamitan ding masalese itang boto daw nung dandaman dala akit dala rening naano la rening plataforma da kasi yung malilyari kaya na mo panena dole out makanyan etana balo itapin sabihan ng pundong itang track recorder itang gewa dang batas nung atin lang gewa o laman itang po. So ito po na karen kay katamong Pesitagon kay tang Metropolitan General Assembly ning kay katamong Social Communications Minister po ing panagkat ng Archbishop i-utilize la rening social media platforms in a way na agamit tala kaniting daratang halalan po. Timo po yung abanggit na nandin ning TikTok kasi king TikTok po short videos laran 1 minute, 60 seconder, 1 minute and 30 seconds, makanyan. Pero dakal no po apalog ka rin kasi nga ni po ing attention span da rin, ing manal beta mo, kukuyad na po Atin metong pinasare, itong obispo, tangkang Atom Araulio. Short siya mo, mga 1 minute siya yata. Chola kayong bala mo boots makanyan. Nang kay, nga na makayang ketang metong kaya na una na ako. Tapos, kiniligitang metong, hinanong ko lang, kumilig na. Walang may kitsura yata kain. Kaya ba't niya lumabas naman, kinabayan ito. Arol, kaila naman, itang malaman. Kaya namakanyan ba? Kinabayan ko lang, para bang, kinilig na, kaya itang tinransfer niya kay
karen tatagal makanyan. By Kinyana na looks. ka mo, o looks na mo, flawless ya, boto mo na yan. Sana yung makanya. Short siya mo, but pero powerful yun. Powerful Dito and mo, meaningful Yung na message po. na ma-mesmerize ka talaga. Wala mo. Yung message na po ka rin ding botanti lalawe na lamo keng itsura. Palwal. Ay, ito po. At syempre, tamo po kaya ni mayayari king pamamaya impormasyon. Kambe na po ning PPCRV ne po. Uling ka rin pong daratang nga Aldo. Akit tayo pa po Brother Rene ne. Kaya ni pong kaya katamong istasyon. Ban kanita mamaya pa pong karagdagang impormasyon patungkol po kaya ning kaya katamong daratang halalan ne po. Ngayon 2025. Uling mamuklat la pong programa ne po. At syempre, Archbishop, banggitan tayo naman po kay katamong Father Justin Gato, siya pong mi talagang chairperson ne po. Yung plano tamo, gradually, yung papanimunan na kanyan after some time, ilapin den Council of the Leyte. Uli kasing in involvement in politics, that is the direct responsibility of lay people. Ikayo. Yeah, of course. But atyo kami ka rin. Apo. Pero atyo takit ang transition na ito. Okay. Ayan po, dakal pong salamat. At para po kaya katamong tutuking kutang, manalbeya po Father, syempre kaya katamong station administrator, among Joseph Mary Bakay, ang po kanuri among Norman Arce and Bong Garcia. At ini pong kaya katamong tutuking kutang, King Bilabasan pong Clergy Retreat 2024, Mia Briela puring pastoral assignments, ring kaya katamong pari ning Archdiocese. So, apundong makanano po ing proseso at tutukuyan king movements or transfer of priest ne po. At neng kay po karetang magtaka, atin po ba kanong bagay ko konsidera king pamamye pastoral assignments karing kay katamong pari? Awa, intutunan nini, anyan datong ko kini, tintana sistema, tintamong committee on personnel. Deni grupo la, nakukonsulta na lalim pari. At den pari ay ng obispo. Kaya ba den pari ang parishioners da, ilan namang konsultan dala. Yung parish profile, kumusta yung parokya, nanin gagawang ke, nanlo rin karelang panina, etc. etc. Potang kaya ganito yung Committee on Personnel ni gawa la kanitang krokis ninitan dalara kini. I gave them a free hand. Unlike before, taginan ni kaya tayo ni aliyak ba, free hand. Pamiya kayo. Then afterwards, meeting kami, I think, or 6 hours sa tayo. First time, ikit kami. Kay Batada, ginugod. Ano na naman, after some time. Ang ganyang mayari. At anyang i-present dala ka na ako. It took me more than a month, really, reflecting. Then after some time, bayo in retreat no October, sinabi ko rin pari, balikan nyo laretang kayong applications o ba't pe-forwarding ko ang pari ako. Banta, ditong konteksto na ng karera. Kasi din kaya kakalingon, buri mo takan. Pero nanuwaring, penga ako mo, mga yan, banta. Pa-post kayo itang atin naman ito, formula ito. So yan. Kaya ba't, anyang November 7, in-announce ko na laring assignments. Pero yung pa mag-announce, kalupa na mo ng kareng obispo. Ba, yapong Bobet. Yeah, bishop-elect. At yun yung assignment. Pero yung paminta ka rin, akong obispo kaya, he has to take possession kin diocese. May install niya. So, makanyan mo naman ka rin yung pare. Yung binye ko la, yung assignment da, sabi ko, miyalilan la rin if there is a matter of life and death. O kaya importante considerations. Like for example, now, dakala rin sakit, grabe yung metong, etc. So, ing malyari kanyan, anyang ibiekula, nakalupanin dati na ating common installation. Pasalamat ko ka nga pong kay Bong, kay katang canon lawyer, mong, kailangan install ya talaga kitang parokya. So, yung gawan, siyempre, karakalda rin, po ito, manamuti ko matang. So, malyari namang mag-delegate. Yung gawan kanyan, una ko lang install deng Vicars Foreign. Yung Vicar Foreign, yung mani muna keng metong grupo da rimpari o parokya. And
iya ingka na ako representative, bikar ke. Nyapin, muna kayong install kanyan, deng bikar sporin from March 13 to, May 13 to 18, install pula. Pasawag ko kanta possibly kayong bikar general. Kay-install da, kitang parokya, ranunu ka rin la, na Paris Priest ka rin. Kay ba't, ilan naman delegate ko la. Ilang mag-install, karelang, kaya bekang bikari. So, makanyan. So, medyo manibayong at daban ta maging malino mo. Karen tao, lalong-lalo na po ang common installation, po ang datang impari after some time, akit dere nga lang parishioner. Nino yan. Masdan lang. Nino itang masakit na nene. Anya ako, God bless hapon diwa. Anya nga kanita, tinga nakamalati kanita, grade school. Imiyasahin ko kay Lord decides. Magminsa ko katang neto nga barangay. Hapon diwa. Nyanyang dagulit ang anak kayo, tapos ang hapon diwa. So, ita kaya katamong gawan. Okay. So, ita po na, kaniting miyabyala po rin yung pastoral assignments. Maging masigla mo naman social media ka tawling, may glick la rin mong. Aba? ating bala mo, minuna pang may mag-post na karelang pages. So, as much as possible mong kakayan tamo rin tanew. Tang baga pangilagan tamong malyari. Uling bala in respect mo naman po karetang bala mo incumbent or retang makalukluk pa pong parish priest ning metong parokya. So ayan po, mag-break tamo pa po at pakiramdaman tala rening mapila na paganaka. Ampo po inkantang Be Not Afraid, ibat po king bandiko. Magrasyang aldo po kay kayungan, kakaluguran mit talapakiramdam ning 91.9 Bright FM. Malugod mi pong payabot kay kayo na ring entrance exams para king junior high school, senior high school at pre-college department ning Mother of Good Counsel Seminary maganap nala all Saturdays of March 2025, March 1, March 8, March 15, March 22 at March 29, alas 7 ningabak. Kukumbiran milangan po ding kayanakan alalaki ay interesado king biye pa magpari, lalo na ring mag-graduate grade 6, grade 10 at grade 12 as sumubok mag-exam king seminaryo tamo. Maleyo, ikayo ating pakibat yun na ing palambat na ng panayan ni ngapong Ginoo. Tunay yaping mabiye ing tula emo asalikot ing kapanayan ning kasalpantayan ng Kapampangan ngening Jubilee Year of Hope neng dakalang kayanakan ding magnasang sumubok king biye pamagpari at biye pamagmadre. Kilom na po niting bulan ning Archdiocesan Vocation Month agnanagnan taya pong manalangin king Ginoo ning palutan ban paralayang dakal at alasuyo ban magobra king kayang asikan. Para karingaliwa na pang detalye niting entrance exams, magbisita kayo mo king Facebook account ning seminaryo www.facebook.com/materboni o kaya naman mouse kayo o mag-text king numerong 0966-336-6506. Kapatad, aw sana katani nga pong Ginoo, inya sana makibat tamo. Kalupaming pari at seminarista ning Mother of Good Counsel Seminary, we also want you to experience the joy of being called. Ini po iamong Aisan John Matreo Cruz, ingke kayong Vocation Director at talasuyo ang magkalub bendisyon kay kayo. This po.
At magbalik ya po yung RCA's Hour kani mo po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM at dimdam taya ing kantang Be Not Afraid. At isundo tala po ngayon, iring mitatagan tamo pa pong kutang para po king katamong arsobispo. So, ini po apundong, in Council of the Laity of the Philippines ne po, mi palwalyang pamipasyag. Dikil po kening masiglang Senate Bill Number 1979, also known as the Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. At iti pong pangimot, inawas de pong diabolical. Uli na po ning paintungulang ilako ing papil daring pengari king pamanantabe, king bisexualidad da puring anak. So nano po kaya ing masanting pamigunam kaniti? Muna siguro, of course, siningewara rening kay, dening kakatamong manimo ng obispo, Council of the Laity, actually combined ang papayang family and life. Nya, may kailan na po may misala, may walk for life and hope king Manila Cathedral. At ita pining masanting panagkat daw we must be pro-life warriors. Sara. Pero siguro yung peka masanting muring keni lapin dempengari. Dempengari no makananong ilang dinan pansin bata may inform lang. Makananong miras karela ini. Pero in totoo na let's face it, ining human trafficking, cyber sex, ing sasabyan dapi ni na niyang kaimi, CBCP, itang meto nga may kami, meto nga maka-alarm, ito Pilipinas, itang masikanya ito, itang paanak, king kay mamayad, from abroad, ilang karelang clients. Pero, ipeka masanting keni pinitang panagkat ko karempengari, lawan din karelang kay, lawan din karelang sarili, lalong-lalo bilang pengari, numakananing karelang pamipaulaga karening anak. Metong eko akalimutan niyang detang may metok mo naman kay kami niya CBCP meeting, sabi na nitang metong what has no budget does not exist. Ang wala yung budget does not exist. What is sabihan? When you speak of budget, kaya nali mo pera, nung di nga anak mo, mo ba budget and time, as if they do not exist. We may be promoting this. Oh, of course, it's important. Ano muna, tamo, kay Santa Iglesia. But then, ultimately, makananutalang asopan, dening pengari, ilang mismo, ilang mismo ating tungkulan kanini, bantay ilang manakit at ilang talakad. Kasi we cannot take the responsibility, Karela. But of course, we continue doing something, banta may stop yun. Ako, kamatutwanan na nini, kaya payabasa ining Senate Bill ini, kaya payabasa. Pero itapindakal ko darandaman, bala mo, pengari, itang responsibility ra, makanyan. Luluin mo pattern na ini, king states makanyan ning gawanda, yung anak mag-decide ya, makanyan. Pero itamo, yung role tamo, we continue with our advocacies, ang po yung kaya katamong pamanyab ka rin pengari, bang kanita, ay tindihan din karelang kay tungkulan. Pero pasibayo, yung panagkat ko mo, yapin din pengari, lawan da pa mo yung sarili ra. Makanandong paulagahan din nga. Kasi po ito, pwede ka makiabi kay rally-rally kay ba't ala naman budget. Ala lang panahon, makanyan. Malalaring kakayana po at nining Senate Bill ni Bishop metong itang bala mong bilalako la responsibilidad kay pengari kareng anak daw para karening pasilidad with regarding to adolescent pregnancy. Kay ba't po, again, ining Senate Bill, ing papalto na rening health facilities gagamitan da para keng issue na ning adolescent pregnancy. Easily accessible la karening adolescent. So, close to abortion. Mangailangan parental consent. Makanta. So, lalawin mo. Bala mo, itang role na ning pengari,
Mililele. Opo. Ang papang bala mo po atin nang mipagumpisan kareng eskwela tangaw sanda pong CSE program o itang Comprehensive Sexuality Education. Anong karinda po tuturo itaping pong about king reproductive health. Anong no karin niya po mag-cause yung alarm kareni pong kekatamong church groups. Family life groups. Kasi bala mo magila pong open karin karetang pamanuro with regards kareni pong bagay makanini na tungkol po king reproductive health. Whereas dapat po ing manimunang manuro kasi or mag-guide ilapin po ding parents. Magbalik ya pa rin ketang ing pamilya yung basic foundation o education mag-provide keng anak aliwaing society. Opo. Anya pong last month atin kami pong balamo meging kapihan na with the KBP member stations po ne. At ang meging topic da po ining about pin po kening Senate Bill 1979 ang po paitang adolescent pregnancy. Kasi mitatas la po retang bilang da rening bubuktot ages 10 years old and to 14 years old na pong makanyan. Kay but bala mo ing concern po kasi Kenny dapat training parents ilang mag-inform karening anak kasi dapat isumangutang ya ing anak kening pengari pakibatan niya po ketang pakibat na angkup ketang age na tang makanta po kaysa po mangutang ya ing anak karening peers na karening kaluguran na outside of the household na mapalyaring aliwaya po ing ibyan ng pakibat kaya. So karin pulol to itang magilang curious. Kay bat nung nano-nano na po yung pamag-research So ito po yung bottom. Actually ni pong Commission on Population Development mo naman kaila po baga eager la po to have dialogue mo naman with the church. Kasi balamreng burida pin pong patupad ka rin is maka-anchor la pa mo rin karening teachings na po ning kekatamong pisamban ning church. So, ito po, dakal pong salamat kaya ni pong Pami Palino at nga ni po Archbishop nanuya po kaya in kayong word for the month o trivia for the month tabalyari da pong tandanan ring talapakiramdam tamo para king episode IT kaniting bulan. Well, pisasabihan tayo nandin yung pag-asa at yung sinabi tamo yung pag-asa makasira loob, doesn't disappoint. Huling, pinunto tayo, yung pag-asa ngayon na maka-disappoint, magyamot siya kayong lugod. So, yung buri kundi ng pansin ngayon niya, piningamanong lugod. Huling na kay, dandaman tamo, kareng kay, nako kaluguran na. So, may kalugod kami, nakakasala, may kalugod la. Watang kaya, akit mo, kay ba't na ning pilan mong kay, ala. So, lugod, nano yung lugod. Kaya katamo, bilang Kristiyano, yung lugod, it's not easy. Dito sasabi ka nung love is easy, ating ka nung adwang kay, klaseng tao. Adwang klaseng tao na ingisipan da lugod is easy. Ing mo muna, yapin deta santo. Love is easy kasi making yanim biera. Making virtue ya karela. So it's easy for them. Making virtue. Akit tamo yan. Nung makana nung andyan tabtaban da batal choy ka rin pero ya gagawang matsura, marok. Uling, may sane ang kasanayan na sasanay tan lugod ito. Of course, santo, maluta mo na yung tutok yan dang makanya niya, piningapong gino. So, itang metong nga klaseng tao, love is easy. Kay ba't, sabi na naman, the other kind yapin detang naive. Era baloy sa sabyendo. In love is yan, rantin yun. Ini sinabi ka ni Jacques Maritain, kaya ni philosopher. Kasi, yung asawa na, may asawa na, yung asawa na talagang di na siyang sakit matindi. At halos siya na yung manese, kaya ang ganyang mateya. Yapi sinabi na, yung sasabing, love is easy na, either santo ya, o nabaloy sa biyana na. Love is not easy na. So yan po yung buri kong payabot kaya katamo, love is not easy. At yung nga pong ginamis mo,
king ebanghelyo na po, mga tatandanan yun luguran mo na rin kasalang mo nga na. Totoo kaya katamo ko kontrahin kahit tamo luptam po tamo kanyan Kasi balo tamo, ing lugod kahit tamo yapin itang atin niya response. Pero yung nga pong luguran na ka, at response wala, luguran na ka. At nung isundo kayo po itang pisabyan tamo nandin, tambat siya kayong Romans 5, 1-6. Nung isundo may pa ka rin, nano itang lugod ita. Wali sinabi na, hope doesn't disappoint. Why? Because the love of God had been poured into our hearts through the Holy Spirit living in us. Sana. So, kano, makasirang loob, im pag-asa, uling, ing lugod na ng Diyos, tenam niyang kimpuso tamo kapamilatan ng Banal Espiritu. At nano ita yung lugod na ita, makanan ng pepait ni nga pong Ginoo. Akit tamo Romans chapter 5 verse 8, makakabit ka rin, makasalanan tapa. May te Kristo para kaya katam. Nakatamper na yun, magbayo ko, follow ko, halik. So, it is a love na mawawala, uling makasalalay aking ala. Ita mo kasi, manenaya tamo. Kapalit na. Gawa. So it's unconditional. Yes. Memo. Yes. Unconditional Ang pag-ibig love. ng Diyos ay hindi mawawala dahil ito'y nakasalalay sa wala. At karin niya manalumpakan ng pag-asa kaya tanganti ka ni talugod. Isi italugod na ita? Well, either you are a saint or naive. or you do not know what you are talking about. Ayan po. At may kanyaman po yung kakatamong kwentuhan. Po. Yan po, bayo tayo po pupusan, hindi kay katamong pisasabihan. Pugayan tala po rin, hindi kay katamong miyaliwang manal bene po. At syempre, ring mensahe da po rin, hindi kay katamong Facebook Live viewers. At aliwa pa pong greetings. Manalbela po yata ring meg Hong Kong. From Regina David, maya pagat panapon po Bishop Dong at Kayabe Yu from Parish of Santo Niño po. Joseph Mary Bakay, maya pa oras po apon Dong. Kang Nugid Shin, Brother Rene, King RCA Sour, makiramdam ke po from Hong Kong. Priest from the Vicariate of St. John Mary Vianney, amongst Melchor, Manny, Omar, Danny, Ariel, Jason, Hason, Elmer, Paul, among Pep, Brother Vic and family, we hope together with you in the Lord. From Lisa Vitug Defensor, maya pa oras po, Bishop Dong. At from Alex UC, happy birthday kanu kang Brother Rene. Birthday you po. Ali, brother Alex yung mag-birthday. Wow, happy birthday, Alex. Happy birthday. Papag-greet ka kanyan. Shout out. Brother Alex, happy birthday. From Rosana Villanueva, opo, masanting niya po yan, honesty and transparency. From Alex UC, manibayo la po king malinis sa kwenta ring tao, uling era kasanayan. Ngani po, mas spend wisely la ring pera king parokya. Sana po magpasakop la po ring aliwapang alibi sa aking sistemang malinis a kwenta. Ayan po, dakala salamat ne po. At pota pong bengi, damdaman tayo pong pasibayo, 7:30 p.m. Ini pong replay ng RCA's Hour. At syempre bayo po itay, kay katamong barkadahan kay Kristo, alas 6 ning bengi po. At hello po karening kay katamong FB viewers, kang Adrian Canlas, Rhea Siva, Rosel Lapus, Chel Manalang, Cherilyn Tayag, Rosalinda Cachuela, Rosana Lirazan, kang Juet App, Francia Dalmino, kang Art Char Bandong, Jolene Mayuba, Irisa Raso, Gladys Bulusan, Joanne Sison, Sel Ramil, Delia Daileg, Obal Michelle, Jennifer Alizaga, Angelino Senco, Marites Ignacio, Alexander Marcelo, at kang LD De Castro. Timurin kang Beng Bonifacio, Ronnie Mejia, Josie Bayauya, Nerlita Pinkian, Boots Willow, Mary Grace Ablasa, Baby Lorenzo, RGO Lisa Bryan, Maglaki, Janet Centeno, Tay Figueroa, Minda Rogan, Joel Quizon, kang Grace Burden, Annalyn Lopez, Elisa Makadangdang, Jen Lierves, Jules Mine, Robel Abenes, at kang Shirley De Leon. At dakal pong salaman kang John Mark, Lance Andrew, Ariel Santos, Joey Parungaw, Alvin Perez, kang Meds Manankil, J. Lord Novillas, London Castro, Anjea La, Agnes Pangilinan, Laika, Kagiran, at kang Miss Doris, at kang Duncan Rivera.
Dakal pong salamat Archbishop po tating ko pong last message niya po. Wow. Yan dong iti. Wow. So, muna dakala salamat of course. Kaya pamakiramdam niyo po. At buri ko mo pong panagkat kayo March 5, magumpisa niya po kanya ng panahon ng Kwaresma. So medyo po pagsadyantane kanya nita, Kwaresma, March 5. Kay ba na nita, April 13, ita pong Sabado de Gloria, Christian Mass Palm kanita. Sunday po. Ay, April 13 niya pa April wa. 13, Palm Sunday po. Palm Sunday, April 20. 20. Anyway, yung pong panagkat ko mo, daratang iya, yung importante mo naman, panahon, kaya katamong biye, ante mong talasal pantayang katoliko. Pag sadyan tayo po, abe tayo ka rin kaya katamong dirinan budget. Ne po. Dinan tayong budget na panahon. Ne? Budgetan tayong bagya-bagya. Banta, may dagdagan itang kaya katamong biye panahon, ban may gunam, lawan, at buri ko pong ikutang tala rin nga duwang kutang areni. Eta mo tutuknan ko kutang. One, nino ako. Nino ako. Nino yung tao, nino ako. Kadwa, nano yung tatalakaran ko ketiking yato. Nano yung papel agagampanan ko ketiking yato. So reta pong adwang deta. At pasawap taki nga pong gino na sana, ining pa maglakbeta mo kaniting panaunan ng Kwaresma, di na nakatang kapamasalan. At pakibat karetang kaya katamong kutang. Huling, sabi ko, pinangkay makakalingwan na pintang nung ninuita mo. Tutukita na mo, kaya ngagyag na ning yato. I think we need to pause. We need to ask ni Nuarya ako. At naning papel at tatalakaran ko bilang Katoliko, bilang lelanganan ni nga pong gino. So ita po. At Archbishop Malyario ke pong panimunan, king panalangin at kaibat po ibiye po ing bendisyon. Okay. Ilagay yung nagpampo ng anak ang ni Espiritu Santo. Amen. O Diyos, igpami kaganakamo, ing lukod mo makapagmulala, lalampas ka rin kaya kaming isipan. Then kay may bug kaming masiralob. Huling lalawin mo, ing kaya kaming kagiwan. Lalawin mo, nang kay itang lampas, kaya kaming agyo. So, panyo kami pusa na ginong, kinsab ng kaya kang banal Espiritu. Baka nita, bagya-bagya luban mi yung misteryo na ng kaya kang lugod. Huling yan mo, ing bukod, pagyamutan. Yan mo yung bukod, panalumpakanan at panibatana, ng pag-asa na manatili at makasirang loob. At kambi na niti ginong, kabang manalayan kami, tatasmiya mo namang kaya kat panabilin, ingay kaming kaluguran na Santo Papa. Sanin pamanantabi, yo kaya, ing magdala king mas matibe kapanaligan at kasalpantayanan, king upayanan ng kay kang lugod. At kami naman po na panimunana, king mabiluga Santa Iglesia, king pamanantabi, mi kaya, king panalangin, kami mo naman sikan kami kapanaligan at pag-asa ka. Iti kan po ang domi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tilya kayo. At keka antimurin. At may pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo, nagpampo ng anak, con Espiritu Santo. Amen. At kakaluguran, milabas po ing metungat kapit ng, metungat kapit ng oras. Makabaldugang kwentuhan, kaya be po ing ke katamong arsobispo. Dakal pong salamat king pamanantabi kay kami at mikiting kitamo po. King tutuki pa pong RCA's hour, bala pa extend na 1.5 na Archbishop. Kaya ni pa mo rin po king radio ning ke katamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po, Ichinsinugid. At mamon po at pasalamat kay kayungan. Dakal salamat mo noon po, Apondong, Ma'am Chinchin, kaniting oras, kaya beda kayo. Salamat po. Ako mo naman po, salamat kayo. Sana po ayoko po kakalingwan pangadi. Sabi kong parati, karin pangadiyo, kambera rin kay katamong kapatid pari. So, papasbay po, salamat.